आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ अनौब मंत्री सिंह हापचिंदुना साउथोख्रब मतुंगदा राज्य मंत्रिमंडल की अहानब मिफम ngasi पांगथोख्रे इंग लिसिंग अनि कुनमाथोय की ओइना प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर जिला न फंगले मणिपुर ngasi की ओइना मियोय अनि नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइकी हौजिक एक्टिव केस कुनमापल लैरी लैबाक असबु हेन चौकट हननबु हनबदा सिविल सर्वेंट सिंह सबु थौदांग लौननबा प्रधानमंत्री न हाइरी अमसुंग ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नमिनेनी की भारत खोंगचत ngasi अहमदाबाद थुंगख्रे मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन लुसिंगबा राज्य मंत्रिमंडल नौना साउथोख्रब मतुंगदा अहानबो ओइना ngasi मंत्रिमंडल की मिफम पांगथोख्रे मिफम अदुगी मतंगदा मुख्यमंत्रीना सोशल मीडिया दा थागलप वारोलमदा हाई राज्य असिबु हेना साउकट हननबगी मतंगदा मरोइब थौसिल थौरांगसिंग मिफम अदुदा कुपना खननेनकी मिफम अदुगी मतंगदा पावर मंत्री थोंगाम बिश्वजितना सोशल मीडिया दा थागलप वारोलमदा हाई वार ऑन ड्रग्स 2.0 कैंपेन हेन कंचन हननब मसुंग थबक लौबदा संजा समजा लहेंदनबगी मतंगदा मिफम अदुदा कुपना खननेनकी अमरोमदा आकाशवाणी इम्फाल फंगब थाजनिंगाई ओयो पाउदा ngasi पांगथोखिबा राज्य की मंत्रिमंडल की मिफमना मणिपुर की एडीसी याउना लोकल बॉडी की मिखल सही असगी सितंबर अक्टोबर फाउगी मनुंग पांगथोकनब खनकी आइन कायना नुंगलेंगोय पेकपगी मतंगदा हौजिक लैरिब वाथोक असगी वरोइचिन पुरकनबा निमित चामनी की मनुंग पाहिकदब थबक थरमसिंग हेन खुमांग यांगना संचिन हननब मसुंग लंबी थोंगी फिल्म फगत हननबगी मतंगदसु मिफम अदुना खनकी अनौब राज्य की एडवोकेट जनरल हापनबगी मतंगदसु मंत्रिमंडल की मिफम खनकी हाइरी इंग लिसिंग अनि कुनमाथोय की ओइना लेमजनिंगाई ओइरबा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर जिला न फंगले मना सिंह न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन पांगथोकपा 15 सुबह सिविल सर्विसेज डे की थोरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिष्णुपुर जिला के डेप्यूटी कमिश्नर लौरेंबम विक्रम खुशिनकी बिष्णुपुर जिला न खेलो इंडिया स्कीम की मखादा साना खोनब मसुंग हक्सांग फन लैनबगी वाखलोन सिंह मियाम द निंगथिन संदोप ngambagidamक मना सि पिरकपनी मना सि फंगबद नुंगायो फोंगदोलदुना डेप्यूटी कमिश्नर लौरेंबम विक्रम ना आकाशवाणी इम्फाल द हाई जिला सिग मनुंग लैरिब सानारोय सिंह साना खोनबगी एसोसिएशन मसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन याउना तोंगान तोंगान विभाग सिंह ऑफिशियल सिंह याउना थवाय याउन होनबदगी मना सि पिरकपनी मना सि फंगलकपना जिला सिग मियामदा अनौब इनोट अमा हापग लोइनना हेन फव थबक कया पांगथोप ngamlagani हाइबगी थाजबसु डेप्यूटी कमिश्नर न फोंगदोरकी ngasi akhoi Bishnupur district ta Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2021 for promoting excellence and wellness in sports through Khelo India scheme pibirakpasi district ki oinadi yamna khoi laibak phabani award asi district asida lairiba akhoi gi sanaroi mayam adagi district level sports association mayam अखोगी डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ऑफिशियल्स मैम अतोपा लाइन डिपार्टमेंट्स की ऑफिशियल्स मैम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल्स मैम की अचौबा क्रेडिट अमनी हैना ऐना थमजनिंगी मसिगी अवार्ड असिना अखोई स्टेपिंग स्टोन ओइरगा अखोई हेन्ना कन्ना होटनमिनरगा अखोई इंटरनेशनल लेवल दा अदेगिदी ओलंपिक्स दा अखोई मेडल्स फंगबा ngamnaba होनमिनसी हाइदुना ऐना हाइजनिंगी ngasi National Civil Services Day ni numinasina lakpada मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेना राज्यस्थ लरिबा सिविल सर्वेंट सिंग मफमद याइफा पाउजल पीरी माकी वारोल सिरि बिरेना हाई अनौ भारत अम संगोनबगी मंगलान मंगफाउन हन्ननबा जातीयसबु संगोनबो हनबदा सिविल सर्वेंट सिंग मरोइबा थौदांग लौरी मियामगी सेवागिदमक मखोइना कथोपग लोइना लौरिबा थौदांगबु मुख्यमंत्रीना थागतप फोंगदोकली मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेनगे अनिशिबतांग सरकार नुमित चामनी की मनग पाहिकदब थबक थोरम सिंह मपुंग उत्पा ब्लॉक हेल्थ मेला ngasi सुरसानपुर जिला की कंगबाई ब्लॉक ता एमएलए लज्जमांग हाउकिबना हौदोखरे मियामगिदम पाहिकब साहु थोरांगी थबक सिंह मियामगी थोंगिंदा फंगहनबा ngamnabagi पानमद मेला से पांगथोकपनी
थौरमदुदा सुरसानपुर की डेप्यूटी कमिश्नर पाउन यादव अमसुंग ब्लॉक ऑफिसर सिंह सरुक याकी मेला अदुदा लेम लाइंग बमरी हिदाक लेम पीबा याउना हक्सेल गमरी लेनबा कार्ड सिंह साबगी थबक सिंह पांगथोकी Manipur State Cooperative Bank Limited Jiribam Branch Masung Manipur State Rural Livelihood Mission Borobekram di Jiribam Block na Nabat ka khusam na dunangasi Jiribam Municipal Council ki auditorium da Financial Literacy Awareness Cum Credit Linkage Program ma pangthokre thormadu da Self Help Group tarataruk amadi Ima credit card ki perform phambi mangada loan yanthokhi thoromadu do saruk yakiba Jiribam ki deputy commissioner W Malengwam chenglain hai Manipur gumba sakhut pagi lamjan da khara swatari baraj amadadi asigum makal gi financial literacy program sing pangtuktuna grassroots level da gi miyam bhap tahna bo hanarabadi chauna kanama phangani Self Help Group amadi perform phambi singna loan gi sanpam sing niyam chumna sijinaduna hena sakhut pagi maikeda sangsinabasu deputy commissioner na appeal tawki What Pangasi, state employment can only be from Redo, very good. Kaligo. Now, Ashida, I put the MSC or any other bank, a focus in the state government, Kalidorga, SSD, Haiti, Position, Punjalaga, Masana, Masam employment, visa budget, compromise, Pigani, other society. पैसा सी कमाइने इन्वेस्ट तौनी ngasi yanthokkiba loan singadu punna lupa lakh 15,19 gini hairi laibak asina ning tamlakpa sahi humphutara surukpagi thoram azadi ka amrit mahotsav kumari lenana leptana sathariba quiz ki thoram hayeng irai numit ki numidang pung 8 makhai gi manipuri pawdu sandokani thoram asida mamangi episode ta hangkiba wahangi paukum lauthokpa madi khangatlaba winners singi mamingsu lauthokani loinana mathangi episode ki quiz ki wahangsu hangani miyamna makhoi ki paukum email address airinfalnewsquiz@gmail.com da masagi minglai phama madi contact number loinana tharakpa yagani tabiriba pawsi akaswani imphal dagini Manipurda ngasigi oina miyoi ani nauna COVID-19 positive oiki positive oibagi sang chada 0.9 Haksel bibha ki serola madahai hairiba matamasida laina asina naba miyoi taret naba phaglaki naba phaglapki sang chada 9.3 ahumni ngasigi oina laina asina naba miyoi amata sikide haujik active case 18 khakta ngaire Akanba yuhar haba thoruktuna chauna awa ana nanglakpa tarbadi kamdongno thengnagani haibagi matangda rajya thaki mock drill exercise ma ngasi Imphal gi palace compound leiba hapta kangjibungda relief and disaster management ki mantri awangbung niumain haudokre thoromadu wangang bada sri niumain hai mahusai khudongthiba sing thorokpa matamda kamdongno thengnagani haibagi ningthina loksing gyan laitriba miyamda ngasi gi mock drill asina chauna kanaba piragani Raja Sigi Naharol Singbu Ningthina training piduna mahusai khudongthiba thodok sing mayuk naba siam sabatangai phade Thoromadu da Additional Chief Secretary Relief and Disaster Management M.S. Khan amasung makok thongba official kaya saruk yaki mahusai khudongthiba thodok sing mahuk langpok amadi yuhar haban sing mathorok matamda miyamna tangai phadana khangminagada wafum kya utpa mock drill ama ngasi Thobal DC complex ta supang tokre District Administration Thobal amasung State Relief and Disaster Management ani na pun sinuna pangtokpa mock drill aduda mi kanbam sung tengbang pibagi matangda State Disaster Response Force ki personnel singna mock drill sing utki Thoromadu da Thobal ki Deputy Commissioner Ahantem Subas amasung Jila sigi SP Jogesh Chandra Hawizam saruk yaki Bishnupur District Administration amasung Relief and Disaster Management amadi State Disaster Management Authority na puna sinduna mi kanmam sung tengmang pibagi matangda mock drill ama ngasi Bishnupur gi Mini Secretariat Building Panchayat Resource Center amasung Bishnupur da leiba oil pump amada pangtokre mock drill da Manipur da Richter scale da taret dasmik ani yawnu yuhar haba thorku matamda thengnagadaba amangata amadi kodong thiba sing kamdong mayok nagani habida utki Thoromadu da jila adu ki makok thongba official kaya su saruk yaki Imphal East Jila gi oina mock drill si Jennings Hospital amasung DC office ta pangtokki Imphal West Jila gi oina Sipet Tagel pada amasung Imphal West ki DC office ta mock drill sing pangtokki Imphal West District Commando na ngasi Kuya thongomdagi lakpa Honda Activa ama thangwiban warthamler crossing the khamdona sector buda drug yonma amasung seasonaba mi ani phagat pangamlei makoidagi heroin powder kharasu phanglehari pharaba mi singadu polam singadu ga konana Imphal Police Station da sinakre
All India Trade Union Congress Manipur na street vendor singi wathok ki matang da Rajyapal ki puning singsin na bangasi memorandum ama pisin kre street vendor ki wathok asining tin loishin na Rajya Sarkar na matik chawa thap lokate haina memorandum madu da maral siri Imphal ki kharaman kaithel ke koibe da family ba street vendor singa si Rajya sigi singa masung tamgi mapum kya de lak mi ngaktani makhoi ki marakta sahi kullo mapum asida pot yolak laba mi sing yauri makhoi bung hak laitena police personnel singna mi be ki minung sigi wang mada tati tawina tawbiri street vendor ki wathok asitung koina chanaga ba waroishin ama purak na ba hada bi haina su serol adu da palle Thau yauna pot chegi maman tangkalak ping matang da CPI Manipur State Council na ngasi lela sing khonang khong da laiba irabot ki murti adugi mamang da wakan mi pamang pangtokre wakan mi pamang da sark yakiba singna pot chegi maman hengat pe yaroi Manipur drak ki makon ohenganu sanjat thumjana yanglen charu yauna chathat le masung street vendor sing tanthok pe yaroi haba kholau ki lauki khongjang adu da dol segi Manipur State ki Secretary L Sotin Kumar yauna CPI gi lusing ba kaya sark yaki Mathang thagi kuntarete ki kunthra phabu United Arab Emirates da pangtok kadaba Arab Youth International Model United Nations listening ani kunithoi gi mifam da sark yanana ba Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur gi Vice President wariba Lenin Huirombo Bharat ki mohot chindona sark yarana ba khalak le hari Pradhanmantri Narendra Modi ki man ki baat pungningi wa lakliba nomaji numit ke pung tara mathoida kasbani gi thong da sandokani Pradhanmantri ki puningi wa sigi Manipuri wahan tok Pradhanmantri na wangang ba hek loibaga Akasbani Imphal na sandoktuna tahan gani numida sigi numidang pungni panda su thoromasi amuk hana sandoktuna tahan gani Pradhanmantri ki warola se dialect lol sing mar paite kabui thado mau amasung tangkul dasu mathang numita sandokani thoromasi numitumukta Akasbani gi LRS Chorchanpur dasu sandoktuna tahan gani Akasbani Imphal gi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi na Civil Services Day ka mari laina ngasi Public Administration lisingani kunmathoi da thoidok handok pa thodang lokhiba singda mana piduna puning thawat kre New Delhi ki bigan baba ngasi pangtok pa tara manga suba National Civil Services Day ki thoramda mana singadu Pradhanmantri ne enthoki thoramadu do wangang da Sri Modi na hai Civil servants in lebak asigi integrity amasung apun basaktam ga mari lena wafam singda kaidongnung da su compromise toroi da bani jati gi wafam na mangoi na ga da bani haiba mantra du da yumpham oiraga lebak asi samgulakhi bani hariduna Pradhanmantri na hai lebak asi bihana awang muthak da pukhat na bahana bada civil servants singna achobu thodang lawga da bani lebak asi da hojik phawra covid ki vaccine dose koti sama marput taret lak taret hena kapkre chahi tarani thoi de tara mari phawgi manung da leiba myo singda ahanba dose ki vaccine na koti ani lak yankai humdo hena kapkre hojik lebak asi da covid ki active case lising tara humdo samri kunthra humdo leiri hauke opung kunmari da myo lising ani chahum maripu nauno covid 19 positive oiki laina asirigi na phagla pagi changna chada mariputrani pan dasmik taret taruk yaurei Britain ki Pradhanmantri Boris Johnson nominee ki Bharat khong chattanga si Ahmedabad thungkre mahakna Gujarat ki Gandhi Ashram da satki tungda Gujarat Biotechnology University amasung Akshardham Temple da satki mana Delhi da heng Pradhanmantri Narendra Modi ga laibak ani gi mari hena fagat hanena bagi matangda wari sanaduna wapum kya khanagani ningsing bayai Bharat amasung Britain laibak ani na matam sangna tongan ba hiram kya da tengwang pinadun lakhi bani lusing ba anina laibak asigi English ngani kunthra phawur sangbat kadaba lambi thonggi phiwongi matangda road map amasu puthokuna khanagani Pradhanmantri Boris Johnson na lebak adugi Pradhanmantri hek orakpaga Bharat lakpa handaki asina ahan bani lebak ki konung Delhi da COVID-19 ngana wo case ka hen hengalakpa gi Delhi Disaster Management Authority na Miam sungsoi shoidana marks upan nanaba khangan kre Miam tin phamna marks uptaba miosing lupa chonga fine 10 godori warab si Delhi go Rajyapal anin bajana sawati oiduna ngarang pangthokiba meeting amada warab laukibani aroibada maruyo pau amahanna anobu mantri sing hapchin saukthokraba matungda Rajya Mantri Mandal gi ahan bami pham ngasi pangthokre English ngani kunma thogi oina Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration Bishnupur Jilla na fanglei Manipur da ngasigi oina mi ani nauno COVID-19 positive oiki howjik active case kunma pan leiri leibak sibu hena sakot hanena bo hanaba civil servant singna sobu thodang launa ba Pradhanmantri na hairi amasung Britain gi Pradhanmantri Boris Johnson namit nini gi Bharat khongchat ngasi Ahmedabad thungkre paulo jare